Ngizocela emva kwezwi kune-announcement yokufuna ngiyeke phakathi kwenu nengikhubude ngoba ngabasezweni ngiyakhohlwa ngoba ngathi kukahle ngiyeke le-announcement seniqedile ukukhonza. Amen. Asihlanganisweni mnanizwi okumele siphume nalo. Others from us basuka la, they are going back to secondary. Sasakusile sibuyele emisebenzini. Amandla ayo besiwathola kulezwi esihlangane ngalo namhlanje elisinkwa sokuphila lethu. Ncwadi kaJohn chapter number 4. John chapter number 4. Sibuke basala namavesi yaqabanga azoba 5. Verse number 10, 11, sizuphe sithi 13 and 14. Verses yoqina nga verse 28 and 29 and 30. Yes. John 4 verse 10 and 11. Yes. Jesu waphendula wathi, kube manje bewusathi isipho saNkulunkulu nekuthi ngubani lona lothi nginathize ngabe ucele kuye yena abetakunika emanti laphilayo. Lo mfazi wathi, Nkosi awunalutho lokukha kanti nalomthombo uyashona. Pho utawathathaphi lawo manti laphilayo? 13. Jesu waphendula wathi, wonke lonatha lamanti lawa uphindze ome futhi. Kepha lowo loyawunatha emanti leyawunika wona angeke aphindze ome naphakade. Ngobe emanti leyawunika wona ekhathi kuye kuyawuba umthombo wemanti laphuphumayo kube kuphila lokuphakade. 28. Lo mfati washiya imbita yakhe emanti wabuyela edolobheni wafike wathi kubantu, wotani nitawumbonisa umuntu lomshele bonke lengake ngakwenda. Kungeke kwaba nguye yini Kristu? Bantu baphuma edolobheni beka kuJesu. Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Ngiyacela evangelist usithandazele ubongiso lenkosi in the name of Jesus. Jesus Christ. So therefore, Father, we believe and we pray that you are within us. And at the time of today, Father, in the middle point, He's standing up in front of us and He's going to give us the way. Father, we just pray that you will give us the word so that He will be able to deliver the word to us. And whenever we hear the word, let it sink close to our hearts so that it stays there. That whenever we go out, we will be able to put the people that are outside so that we will also be able to raise fruit from us. Heavenly Father, we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Singabahlukani ngiyafisa abazalwane lesikhashana nesisele esincane sishele nangamazwi laphinde futhi anamathela ephefumulweni wami kuzokhonza ibandla likaNkulunkulu ngawo. Amen. Enhlizweni yami ufike kwanamathela indaba yomfazi. Hallelujah. Amen. Nezwi. Indaba yomfazi nezwi. Amen. O asikhulumeni kahle.
unamathele indaba yomfazi namanzi. Amen. Simiye kuJesu njengomnikazi woko, kodwa sibuke umfazi bese sibuka amanzi. eBhayibhelini bazalwane, umfazi umelele. Come on church. Hallelujah. Umfati umelele eBhayibhelini. Angisazundi sengasonda phela. Umelele eBhayibhelini. Hallelujah. Thank you sis. Umfati eBhayibhelini urepresenta imali. Once iBhayibheli lakhuluma ngomfati, kukhulunywa ngani lapho? Hallelujah. Emanti amelene eBhayibhelini. Moya longcwele. Emanti amelene. Phela siseclassini. It's very important. Now phumule understanding. Ungavuka umuntu umuntu akuthi ngelivangeli lakho ufike umphelo. Emanti amelene. Don't you see? Amelene emanti. Yes. Yeah. Yes. Uma uthatha include ukuhlanganisa lo. Kunento lemele ngemandi according to the word of God. Emanti amelizwi. The word. Umfati kusho ibandla. Nikho. Emanti kusho izwi. If you can study Bible, uyilandzelele kahle. Ubuke nanamlo bekagule for 38 years. Ahleti ngaseqhibini. Uyasena? Alinde ukuthi ingelosi mayehla ifike itamatise ini. Mandi mlalele, arepresentiswe. Uma ingelosi yehla ifike itamatise sibokulokho laqala ilalethe. But iBhayibheli lisitshela ngalabaphila bonke, lisitshela ngalo. Lo beke kulesikhathi esithi athi umuntu ngoba emanti akasulizwi bathamele then ungafika Jesu wafika washiswe emanti aphelelwa ivelo. That's why abantu namhla bathatha into aphelelwa ivelo bathi tiyasebenza bathi holy water aphele bandle mandi makufika wafike wangena esikhundleni samanti. Hallelujah. Wathi mawunatha mina esiswini lento lekobhote leswini akuwona emanti original but bukhona bakhe ebukhona bakhe yizwi lakhe. Umuntu lonathe emanti from Jesu ukhuluma emanti uhambe emanti ubonke emanti noma bangamfrustrate abambambele khona ayabiphumela original because iBhayibheli ithi lesinikediwe igama lesimphuza from morning to sunset even during midnight. The name is Jesus who represents the water. Hallelujah. I don't know why. Mayingwele ayambuye ngaleyo ndlela leyo. Ngoba vele bona kusho bona lo. Manje lo attenda laba attenda ama classes leyo 10. But mina ngikhuluma ngoku-attenda ama classes. But ngikhuluma ngokwembula kwamoyingwele. Kuthi la sithola kunredimbi sikhathi umfati. Hallelujah. Wasesamariya. Uya emthonjeni uyokha emanzi. iBhayibheli lithi lamanzi lebeka wakha bekade asemthonjeni.
Bafundi bezwe. Sihamba kahle. Ngoba ngiyesekele kahle nangihamba nani lapha. Bible lihlala yena lofundisayo. Hallelujah. Lamanzi bekasemthonjeni. I think lesingisi lithi nomthombo, it's a well. Yeah, it's a way. Yes. Hallelujah. Angithatha kahle isingisi manje this. So, ngiyathathela. So, the thing is lo mfati beka nesithi or asichane la ngamasmoke because I want to be short. Holy Spirit. Mina generally besides the Bible generally ngibene nhlanhla ngakhulela most of the time ngakhulela ehlanga. Shouldn't noma sesigabile the people's blanket. Ngangeke usinko most of the time. Hallelujah. And kunetindzawo la emanti asolekala khona. Kunetindzawo la emanti amaningi khona. So mina emanti lengikhule ngawo often ngikhule ngemanti emthombo. Amen. Ngikhule ngemanti ani? Kunento leqolisekako emqondweni wami womoya. Kwekuthi generally umuntu, hallelujah, wayedalelwe ukuphila namanzi asemthonjeni. Nginema-factor lo, ngisho mina. Angithi ngiyasho ukuthi ngikhuluma out of the word of God. Not out of the word of God, out of the Bible. So empilweni yami metisho emanti lebengahlukaniswe bengihlukanise emanti lahlukene kathathu. Kwakuba nemanti emthombo. Umthombo uyagujwa. Umthombo umugujwa awugujwa noma ngabe nguphi. Angakumaswati stawula. Uma lokho khaba uma kugujwa umthombo kufuneka indzawo lesihlambo. Awusenkhuluma neza. Indzawo lesitete. Amanti akhona aqhamuka phansi. Bantu labadzala labangakho kumakhabane abangabaphuta kahle bakhule banathe amanti emthombo. Mostly umhlaba ukhipha amanti emthombo awufanani nayo yonke imhlaba. Kusho something. Angiyeke lokuchaza umthombo. Bese ngibuya kuma lesibili. Manje thina sikole sithi intelebe. Ninenzile damu. Angithi lela phakathi kwa. Cela ngamake mahlale. Idamu. Bathi lela akusidamu phese lela. Angithi nakho. Lela lakhiwa ngumfula ngithi. Bajubela amanzi kwasekwenda ini. Ngisho idamu thina labasithatha ingoba idamu lelivelela. Hallelujah. Emanti akhona kahambi. Amen. Then number 3, bese ngathi emanti emfula. Hallelujah. Letinhlobo talamanti leti tibukene nempilo yomuntu. Ekhulekwa mangani nimbone umuntu ageza edamini ahlobe. Ngoba emanti asedamini akakahlobi. Emanti asedamini akamanje kuzana ukuthi qoba a lot of things. Umele baphuma la eceleni everything. Uma ufuna emanti lokuthatha right edamini, bokufuna ukhweshisele kwetimvu kwangathi uyekhathi kancane. Enemanti letsini damu ne? Manti asedamini. Sikhule thina singawanathi. Sithatha kusangcolile. Emanti emfula besine belief yokuthi once lamanti endlula emathe like 3 bathi sahlobile. Then you can drink. Sikhule ngawo silusa yabona. But mina ngifuna ukukhuluma ne-original. Hallelujah. Nelithi iBhayibheli makafika Israel after 3 days across ehlane
wafike uNkulunkulu wamkhomba umthombo. Wasina mkhomba lo mthombo, bakhe amandla lo mthombo bawathesta, bawathola baba. Hallelujah. Basebenza lenza ukuthi usema. Lithi ke uNkulunkulu wasiyawulapha lo mthombo ngoba emanti emfula kalapheki. Glory. Emanti edama kalapheki. Kodwa emanti emthombo kalapheki. Umthombo awuveli nje, but uvela deep down. Emanti emthombo ayanyelela, sisho njalo ngesiSwati. Sithi ayanyelela, akhanga deep. Emanti emthombo masiyoka kubona thina bese siyafika sometimes sikhathi ukuthi kunale mhlawumbe lesawonene. Kukose ukuthi ukhiphe tongethe sina, futhi unethi qoko. Ngoba impilo yemanti emthombo akona lo wathola khona. Ngulolo wamelako anyelele. Akahlala nemethulo bese beqoqele lokho. Nawufika wena ngendisho ufuka ukhiphe bese ulima uyalinza. Ngihamba noJesu. Uyangena keke. Sikhathi sami sincane. Bekafuna lento ni address kahle. Hallelujah. To understand umehluko phakathi kwamanti lahamba nalamile neemthombo. Amen. So namhla sitawuyekela onke lamanti lengakhuluma ngawo mina njengamthiyane nge-experience yami yokuhlupheka kwami. Ngikhulume ngalamanti lavela emthonjeni. Amen. Lesithi noma sesiva kunanzi, Nkosi Jesu ngiside. Ubuzayo kulawa amanzi akho. Jesus Christ. Hallelujah. Umliswi Jesus. likathini. Jesus Christ. Hallelujah. Uyadliwa. Uyaphuzwa. Ngoba ungamanzi okuphila. Jesus Christ of Holy Spirit. Hallelujah. Umthombo wokuphila. Hallelujah. LiBhayibheli lithi lo mama lo wayevame kuya njalo emthonjeni nawuguthelwa uJakobe. Hallelujah. Ngoba kuphela bonke bamaSamariya. Kunetipho lo mama lebekade atiphatha enkonzweni yakhe nakaya emthonjeni. Glory to Jesus. LiBhayibheli liyaveza ukuthi lo mthombo kwakungumthombo wemaSamariya. Ambelwe nguJakobe. Then lo mama wayehlukile kumaSamariya. Kodwa ngumSamariya. Kwamkhosa lo mama ukuthi njalo uma kaye emthombeni angakhohlwa ngokuthi yena ungumSamariya. Point number 1. Glory to Jesus. Point number 2. Angakhohlwa ukuthi noma angumSamariya ongafani namanye amaSamariya, but unalo lilungelo lasemthonjeni abakhutshelwa lona bonke njengamaSamariya uJakobe. Glory to Jesus. Lithi izwi wayekhale ukuthi nakaye emthonjeni angayi nabanye bomama. Wayenesakhe isikhathi lesehlukile baseSamariya. That's why wayengafani nabo kanti wayenabo. Wayengulomunye wabo kodwa angafani nabo. Yiko mangahamba noma athi ukuthi akafani nabo wayengekhohlwa ukuthi I am Samaritan. Wayengekhohlwa ukuthi nginelungelo lokuya emthonjeni. Ngoba umthombo uzawube specific for a human being wethu sonke sakhushela ubaba uJakobe. Lithi ke ngalelinye ilanga la ekhambeni kwakhe kwangathi wayehamba yedwa angahlangani namuntu akhamani
zabuyela ekhaya angahlangani namuntu. Lithi neBhayibheli umthombo mbamba onamanzi mbamba ngoJesu kwakuswelekile kusuka kuleli dolobha ungahambi ngendlela eya kuleli dolobha kodwa akudabule eSamariya. Lithi ke wafika kuqala Jesu emthonjeni wafika wahlala emthonjeni akahlala emthonjeni Jesu lithi wafika lo mama. Hallelujah. What's waNkulunkulu engakhulumeli basabathi? A well qualified woman to fetch water. Bonke lamanye bebakha but koyimikile kuvela kwangasibekole qualified. Lo wayathi zaba yakhuluma. That's why bakungafika lapha. Wambuka befuna ukuthi Jesu washo ukuthi makathiwa asumSamariya. Hallelujah. No mama emthonjeni wayengaripoti umuntu according to the word of God. Akuvakali ukuthi wayebeka lamanye amakhosikazi akayobuka. Wangathi phakathi kwakhe lo mama nalamakhosikazi aseSamariya bokunebutha. Sikhonza lokho sikhatha Jesu makahleli lamthonjeni uthi kulo mama niphuzise. Uthi lo mama no. Thina nani? We are not the same. Uthi la Jesu kuye ma kube bekade wathi nansi ngiphusise wena ngathi no ngosi mina ngifune manje kuwe. Uthi ke lo ma hey njolise ngosi uthando lakho yadisa bangcwele khona wami. Nipuhlaka ngipha ngosi. Uthi lo ma baba ungathi uMr. Point lo mthombo lo 1 waMasamariya lo 2 nginomlando ngawo wakhutha umthako akubhela maSamariya wena hayi noma kuthiwa izwi nje lakho iphunga leqhamuka kuwena lukaBjuda so thina ke njengamaSamariya sihlelani nabo. What's the church? Kube bawanti. Ngawuqalekile. Ngeke experience. Uthi lo mfati bold. Bekafuli. Bekakashamanzi. Bekayathi mpoyo. That's why I say, I repeat it again. Kwathi kwamanje leMasamariya. Nakuthi lo mthombo kanti kwaqondana nalo mama. Ngoba umuntu lebeka nesithimbo ulo mama. That's why nakakhuluma namagama phones. Unenhlanhla akekho nomnyama akafika ngoba bafika nomnyama. Ngiyacabanga kwasumsini. Kwathiwa yeye baba unabantu manjulalo. Asidingi naseSamariya lo. But bakhuluma. Wathi nomfati no. Kunento I understand. Lena mjuda la deep. La utenento yokukha la lo mthombo bobaphilisa kodwa physical. Amen. Ngoba experience yokuthathelakala kanjani manje beba inike njalo umgubhi wemthombo. Amen. Usile mfati akabuda ufuna ukutshela ukuthi wena umkhulu kuna Jakobe. That is an experience. That is the only person, the smarter provider. Uma basabone iqhubeka lengumshono phakathi kwabo. Uthi Jesu bebonke ngaqhubekile. Uthi amnando yokukha umthombo okudini. Inhliziyo yami ifike yashaya ukuthi umthombo okudini. Ngishayela kwabantwana ukuthi umthombo udini. Njengoba udini mediso ngeke kufike noma ngangibani ngaphandle komuntu lokwendelwe umthombo. Wonke umuntu lebeke emzula ngalendlela maSamariya bekawabona manje kodwa ngeke awende lutho. Ngoba kuyacaca ukuthi nakathi Jesu lomthombo ogiphi Jesu bekede bokuthi into lebeyihlala lapho ilinzele ukujijela lephansi ke manje
Beyikhona bathatha umfaka ufanele kwavele usecela kwaleli gabha lomele lijijele phansi. But wabongana boqhamukana bekhaya to experience imfundo nebekathe badeketho njalo na uyamthombela understand ukuthi ngeke wathole emanti sinoma because umthombo uthipho. So you need yokuthi uhambe further uyothola umthombo wemanti laphela. What's the just bekathi wani mawuqalekile lithi ngemphayiphela wathi wena unapha kupha number 2 asidela namaSamaria number 3 kanti wena umkhulu kunamabo 2 losokuphela umthombo lithi ngemphayiphela baqala bakhuluma the more bakhuluma kunemva lesuka kuluma le verse ijwayeleke kakhulu. Pastor Officer, there is something that happened to this woman. When this woman interacts with Jesus Christ, they really went. The more they kuluma, hey Godfather, uma bekhuluma, lomfazi uyakhula. Lesikhathi bakhuluma lomfazi uyakhula. Lesikhathi akhula kuphela experience. Atakhula kuphela kuthi mina makhosikazi asaSamaria yangizonda. Lesikhathi kukhulunywa kunento yakhelayo la kuye. Hallelujah. Jesus, Jesus. Aya. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. My God, my Father. Oh, Jesus. Kukhulunywa ngemandi methiswa. Lo manje akawathole manje. But kukhulunywa ngawo. Enomfaki wabona. But lamagama lakhulula lavela kule ndvodza. Lakhuluma nayo arepresenta lamandi. Hallelujah. Why? Because this man is not just a man. This man is the word of the living God. Whenever kubeka kuluma, kunento lekhula kuluma, kunento lekhula. The more lento ikhula mandla. Hallelujah. Ngokuba lonely. Glory to Jesus. Deep down. Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. My God, my Father. Kukhuluma kwekosafana kukhuluma Hallelujah. kukhuluma kwekosafana kukhuluma kwabishop wakho. Uma inkosi ikhuluma naye kunesibindi kunamandla akhekayo kuye. Now uyaqala uba namandla of face the challenges. Hallelujah. Because ingane yakhe waqala wona amanzi emthombo. Hallelujah. Kwakuba yilonli kuye. Kuhamba zula yedwa. Anganamakhelwane anganamngane. Anganamama laxoxa naye indaba yasemakhaya. Ubunye bakhe bamfrustrate. Kwase kudingeka umthombo kunguwo loya uqhamuka from the way out. Azomithana naye mfundisi. Uyisaya lo mfundisi. Wathi yena nonke. Was umprofeti wabiza nabanganamali. Umprofeti nakathi uma ngidala sitothethe indzaba yokukholwa bazalwane iyakhulunywa awujoyini iyakhulunywa bese uyadigeja ukuthi ume ngakuphi bese uyabona ukuthi impilo nengiphila kungayithika. Hallelujah. Jesus, Jesus. Oh, my Jesus agreed. What's the matter? Mina umuntu ngimnika amanzi angapheli. Ushengala. That is interesting. Huh? Yes. Umuntu lophuza amanzi. Lawathola kini. Kuye. Ukophathe amanzi okuphila. Esiswini sakhe. What's the Jesus? Lord, akasoze oma ngaphakathi. Oh, Jesus. Babathi
lo mama wasukuma. No. How many times did it happen? Ngofuna manje. Ngiphindze ngibuye. Aphele mphinde. Wathatha la manzi. Because uJesu wayengumthombo wona. Listen carefully, senators. Uma lo mfazi sekakholile, hawu mfana sisemaye. Usukholile amazwi akhe. Amanzi anelizwi lakhe. Abuze nafa. Uthi ngiyaphethola kakhulumela ngathi Jesu sekabambise konke. Uthi nani hambani. Balandele namfuna. Uthi Petro no. Ungathi umistake Jesu. Impilo yethu yonke iphelele ngenxa yemazwi. Uthi ngesita usuka kuwe sekuphi ngoba emazwe kuphi uthi Jesu lothatha amanzi ki ophuza amanzi ki metiso akeka soma naphakathi. Hallelujah. Then this woman stand up and face the challenge. Hayi ma lo mfati wasukuma Bible lithi wafuna iSamaria. Yegwadla uyaphi mfuna iSamaria. iSamaria likusizana before years bengahlangananga nemthombo mbamba. Njengoba nemthombo ninamandla ukufeza ichallenge. Tuwakhuphuka wagcwala iSamaria lonke. Wagcwala iSamaria lonke. Little Bible lathi wasane kude lo wathi khohla ne kude lo wathi khohla. My God, my Father, wagcwala iSamaria lonke. Wagcwala iSamaria lonke. Wagcwala iSamaria lonke. Wagcwala iSamaria lo wenza njani sengiphuze emthonjeni okungo. Lithi Samaria lonke lagijima laya kuphi basaba lana kusemthonjeni liyabuso kunemthombo ba lithi Bible nalifika iSamaria lakhona umthombo kaJakobe lana mathela kulo mthombo phila Jesus umfazi wafika wemasibuke wathi lo umtshele konke bathi wena asifuni kufa ngawe siyasibonela ukuthi unamehluko la namanye amazwi we change the direction from Jacob's word to the real way. Hallelujah. Glory to Jesus. Kazimulo yakhe kazimulo yakhe Jesus Christ. Ungena deep ekuphenyeni iSamaria. Sakungaba emqondweni wami womoya kuyavela ukuthi iSamaria kwakunamakhosikazi bekade amnyanya lo mama. Wayamnyanya lamanye amakhosikazi bekade angama-divorcee adivorce bayeni bakhe ngenxa yalo mama. Empilweni yawo ayefunga athi ngiyoze ngingenela ngamkhulumisi lo mama ngiyamenyanya wangilahlekela isumshado wami
indoda yami yaze yafa Oh, Jesus. yafika ude nebantwana babo Oh, Jesus. wafumwa noma kuyawukhuwe mandi Oh, Jesus. ngikhola ukuthi amakhosikazi wayekhuluma otho athi njengoba sila uyathi kongathi nasibana netefika kana akhuluma ngathi ayaprofeta vele akethe lesikhathi sakhe Hallelujah. uthi ngesikhathi sokugcina sokushintsha isabani yakho Hallelujah. njalo mama ekhuluma athi kunendoda Jesus. ingumthopho ophuphuma Hallelujah. bathi kuphi sisemthonjani kaJakobe kwenzenjani ngitshele konke Hallelujah. Jesus. That's all. Glory to Jesus. Sesiyathenga siqala sisuma nisibanyeni nyawo Jesus. Hallelujah. Hayi. Beba sabele siyajabula. Today Hallelujah. siyajabula. Kunomthombo namandla Hallelujah. ukuthi uface le challenge obhekene nayo. Jesus. Glory to Jesus. Usufuka ufuna thola kunetifundiswa. Letathi ngamula impilo yomuntu. Oh, Jesus. Dafika mamfundisi kahlasa phasi. Dasama ukukhansela bafanana. Oh, Jesus. Wazo baqala ukuphila impilo yokuphila ngayo. Thola ukuphila ngayo namhlanje. Oh, Jesus. Angikholwa umuntu ni. Ngikhulula nangenza abanye umuntu. Futhi manje abantu bayakhohlisana. Bantu ngabona babamuwe. Enkosi awunazwi. Awunazi umthombo. Hallelujah. Jesus. Ungase uthola umthombo. Uthanza tithatha yakho utithandazele. Hallelujah. Hallelujah. Uthola umthombo. Sayibona le masini phakathi. Ungathola umthombo la mkhulu. Ubuyela kumphoza yakho leyakudalisa uthi ngiyakolela. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. Ah! Jesus. Songathi ngiyabona mkhulu, bona sibhakela shofa. Oh, Jesus. Ukhamba phakathi ukhamile empilo uyeka. Oh, Jesus. Wathi nami ngeke lasimele bese kedina bese kwende njani. Hallelujah. Akafika la tafu tsela gayi. Oh, Jesus. Umufika. Wana matholo. Hallelujah. Uthi nkasimulo. Ya ikhwele ngamasu. Ikhwele ngamasu. Ikhwele ngamasu. Ikhwele ngamasu. Tanalo. Siyashintsha namuhla. Hallelujah. 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 Siyashintsha namuhla. Oh, Jesus. Lebantu abangakhulumisi namhlanje. Hallelujah. Oh, Jesus. Kunemthombo esukutholile. Hallelujah. Oh, Jesus. Lo mthombo awona isigubhela kwesakho. Oh, Jesus. Kanti manje lo mthombo wamthola mhlala ngedwa ulimi. Oh, Jesus. Lo mthombo. La ulimi la khona. Namgabe ngokuhlabelela ngithi ikhona. Hallelujah. Ngiphize ngibajolele nemhlabelela. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Lesikhothi sekathatha. Oh, God. Kunebafana kathi bangasamkhulumisi. Oh, Jesus. Bathi uyinkinga lo. Udlale liphimbo lonke. Oh, Jesus. Wamyeka lo mthombo ngadazuka. Hallelujah. Ngafathuza. Oh, Jesus. Wambheka. Wambheka ngosisi. One of the days, midnight, was 1991. Wafika ebusuku ngilele. Bashumayele bafundisi bagabele. Hallelujah. Shumayele bakhumbi bafikile la alanisa. Bashumele bagabele bafika bobandivuselelo. Babamdangani basilahlela baphenduka khona bobabelo basephushi. Bafike bagabeka bamthola ngicila inhloko ngoba sizathu lemati Mateo. Hallelujah. Yes. Oh, Jesus. Inkosi yasenzela umkhosi kwehla yona.
Yafika yemaka njempethelwa. Namulelela. Yamtshela amazwi okuphila. Wathi nakaqeda wamshiya. Washo mina. Ngathi akube kuthe nami ukushiya kulo. Ngaphuma ngagcwala idatshi yonke. Ngaphuma ngagcwala emabhasini. Hawu! Lona bekathi engakhulumi, asikhulumi. Ahlala akhuluma engelungile lokhu. Kanti kulunga esikele. Wena fika chasu. Angisabanga bakajawa ukuba esonvela. Sele bafundisi bami ukuthi ngiyaqolisa. Bonke lamuntu batayela bahlala nawe ekhaya. Jesus. Amandla. Asimboni likhansela lima emkhathasini walomfati nebafati. Asiyiboni inkosi yaseSamariya ima phakathi komfati nebafati. Kodwa sibona umthombo uma phakathi komfati. Oh, just now. Kwanele kulunga i-communication phakathi komfati naNkulunkulu. Umfati wakhumbula ukuthi unebakubo labona kumele kubalanza nabo babe mhlaphe umuntu. Hallelujah. My Jesus. Hallelujah. Jesus. Cela sithandazeni namhlanje. Jesus. We need a special prayer in your life. Holy, holy, holy. Wena ukhulumisana naye, ucela kuthandaza nawe. Ucela kuphilisa wena, thatha lo mthombo. Gijima kumele wena, gijima. Akufika wena ngiyasuka. Ucela kuthandaza. Ucela kuthandaza bathandana. God bless you. I'm sorry now. Ucela gijima, gijima. My Father, my God. Gijima. Kumele wena usuka. Ungafika wena ngasuka, njalo usuka. Funa kuthandaza. Bakuswelekile. And uswelekile. Inkosi yahlaya via this church. Just because of it. Come ugijime. I know ukuthi ufungile usempilweni yakho. Nje, awusisho. Nangu umthombo lo Mungu. Nangu umthombo ophi. Come ugijime sokuthandaza. Ucela kuthatha le nkonzo uyisele kulo lethu nje usithandaze lokho. Kumele wena kusukela. Asikhonze nevibe. Ayikupela wena. Utawufaka buhlungu wena. Wena utawufaka buhlungu kuphela. Awufuni usuka la ungakafiki.
because funa ku-aplaya amandla okuthatha umthombo lomunye oyizwi likaThixo. Bekubuyekele. Umwana kuthiwa ngisindisiwe nje. Kungathimba longathi khona. Songilele wena. Ngabe Nkosi funa kuthandaza nathi. Gijima kuphela phambili, gijima ngesuka la. Ngafika wena ngesuka. Wathi kahle. Usonakele empilweni. Akukho lokuhlala nako. Wathi kahle. We have tried. Hayi yonke indlela. Njengoba usukuthi esufeni, wazama ukuthi esufeni ntokhonza. Wafika wathira, but kuyafana. Hayi bo, usulokhu esufeni nami nomfobo. Kala gesi isandla. Nento lofuna uyilungise. Awuyilungise umuntu le uyilungisana nguNkulunkulu. Fundisi, silungisana nguNkulunkulu. Kunala uNkulunkulu funa sikhombe khona, but akakhona ukusikhomba because thina siproud. Kuyonto esingiyona. Sinkosi ikusize kwethu. Siyabonga Baba wethu longcwele egameni likaJesu. Siyabonga Baba wethu onamandla. Vela Baba emini ongcwele kaNkulunkulu. Sabekile Nkosi umuhle Baba wethu kaSithongo. Ngiyathandaza egameni likaJesu uNkulunkulu wethu onamandla. Nalaba bekudlula lakho selumile phambili. Ongcwele qalisa Baba emanzi okuphila Baba empilweni yabo. Kubeke Nkosi bakwethembe, kubeke Nkosi bakuthanze. uNkulunkulu Baba lohlele ezulwini, ubekile Baba phakathi enhlithweni tethu. Baba wethu longcwele ukhulume emavi ukuthi kude lokufihlakele kuwe. Wena Baba ubona nasekujuleni Baba kwelwandle. Baba wethu longcwele ngiyathandaza egameni likaJesu. Isifanele Baba lelizwi. Lisifanele Baba lingemandla ngoNkulunkulu longcwele. Leli yakusweta Baba liswetele ngesheya. Satawubuya ngongcwele kaNkulunkulu tolanza libandla. Sikhulekela Baba ukuthi lawo manzi Baba wethu longcwele aphuphume phakathi kwethu ukuze Baba singaliwa Baba umakhala nhlongo. Silizwe ngongcwele kaNkulunkulu. Sikhuphuke Nkosi nalabangcwele sihlangabete. Ngiyathandaza Baba emini egameni likaJesu. Baba wethu lonemandla onke ngitakuwe Baba ngiyavuma. Bongcwele kaNkulunkulu lungisa Baba lingekhathi. Ulungise Baba imizidlo yonke Baba lemibi. Ulungise Baba konke Baba lokungafuneki Baba. Egameni likaJesu empilweni tethu tokholwa. Ngiyathandaza bongcwele sibonga Baba ukukhuluma kwakho. Ngoba wena Baba ukhuluma ngesikhathi lesifanele. Uthi wena ezwini lakho Baba ufuni Baba nalo yedwa. uNkulunkulu wethu longcwele hamba yokufa. Ngiyathandaza ngegameni likaJesu. Naba Nkosi labete kuwe bongcwele. Ngiyathi Sathane bahlahlele bethu bakhamisela umlomo. Uyawubavalela bongcwele kaNkulunkulu ukuze sise nasibafuna singabatholi. Sikubonga Baba singaphezi ngezwi lakho nangenceke yakho lokhulume ngayo. Baba wethu longcwele yivalele Baba emanqebeni akho. Wendele Baba buhle nekubathatha kwelibito lakho. Libito la Jesu Kristu Nkosi yethu lebuyako. Manje kuze bephakathi Baba siyabonga in Jesus mighty name. Amen.